Kaloteri marblak bat politics. Kubla isu bana epic subscribers baru kiba juso terapan page video tu kini channel Storyteller London. Kiba buan nangi kipat ba hadu mendang impada serutu bat pay pang ba syapang ke politics. Ban pen kispa kensan. Kawai nakini ki businessman ki jujit lottery black market lani politics. Kumta hangning isutu baka politics kadai ka business. Ngangai bamdon weiru uban penlut kelur pau kelur bat spa kelur na kabentau pajba jongka constituency lani jongka jela. Syukain mentala dah hangti ladon bet setang kisok ki balong ban bamburi marway. Om don syu da kuwi pat kisok ki bahap ban ya tiplang bat kuwi. Hangta tingim tip syu ujongi ula jasai. Anrei damar bahangti dang don ru kisok he ki bomlong ban kek bat ban tip tang marway. Kumta ngidang laban ya kendu, ngidang laban ya keren, bad ngidang laru ban yui ya politician jongi. Bad ya katai ka bomlong ban kek bad ban bam marway latip berlaju kot ka development. Katai ka development kamdei ka pisa ka bami na ka pla jongno, Henry kadai na ka pla tengka jong ka sorkar. Kaying dolbar bahe kalamang ya barok ki constituency. Umtalada umla ban penyobha kata kadai ka jingbom ler jong ujongi wadla ulahe tengam teng. Habdeng jonga berjongpi. Kani ngila rubanong bakadai ka business ka basuk tam na ki business barok. Kabasyu pendon kambek tangda ki tengam. Utau bakam tebit ban ben bad ban keno. Ukam yok bun ki jengiro. Tang bahaga bakut bad kabakadu ladalong sabat menuru kalong hikumju. Ya ka bomla banle unumla hiru banle. Ya ka bala banle barok ladeble batsa ondang yaile. Unum don weiru unong mi kumat ubom kwa ya karoi kapar. Kumta kajing sadien jong kajela bat kajing yai sadien jong ki constituency jongi. Kadang yai dehi kajing sadien jonga bat jongpi. Namar hadu menta mening idang yai jit nong mi khamat ya kibawan terwahi. Lani kinong wat kam. Kumta kumni shikumni bat kumju shikumju ngendang yai long haju. Lada manga bat maping idang yai long kumju. Pingeniam baka politik sa India. Kabahak madu kadai ke business. Parlok sa comments. Next. Lalap setunat di channel juga saya tu lagi parlok jongpi. Ladap setunat saya tu ingat Storyteller London.